Assalamu alaikum, hurmatli telesiyerjiler. Bugun mayısning 15 efirde haberler vaqti studiyada men Alimiya Kaybulayeva çalışam. Peshimdagi saatga bo'ylab ma'lumotni tanish etamiz. Aqshayx rayonining Munuz ko'yining sakinlari jami qurilmasida yardım so'raylar. 18 may arifesinde Chatırdagi an'anaviy ko'tarilib olib kechdim. Ne qadar inson matem kunni xatirlab bu yo'lni kechdim. Sportchilar yangi muvaffaqiyatlarga erishishlar. Kyokusinkai bo'yicha festival 100 dan ziyada ustani to'pladi. Endi eski Qrimdagi Medeniyevga qatnagan ballar nenin og'rashacaklar ve ne yerga qatnayacaklar, bino ne vaqt ta'mir etilajak. Bu videoga ma'lumot bizim yayınımızda. Milletler ara işleri bo'yicha federal agentlikning boshi Igor Barinov Qrim tatarlar ve cheshit xalqlar arasında paydo bo'lgan meseleler 2016 senege baqqanda eksildi ve 27%ni tashkil etdi deb bildirdi. Bu vaqtda TASS agentligi xabar etdi. Bazı insanlar arasında Qrim tatarlar arasında bu sayı 2016 senening barine baqqanda 38ni tashkil etdi. Yani 38 Qrim tatar vekili bizim problemalarımız milletimizden bağlı degen fikrde ediler. Ama vaziyet dengişi şimdi sayı 27'ge kadar eksildi deb aytdi Barinov NTV telekanalına bergen intervyusunda. O qaydetti ki şimdi Qrimda milletler ara munosabatlar ile bağlı davalı mesele çözüle. Evvel ise Ukrayna 20 yıl devamında Qrim tatar halkı için bir şey yapmadı dedi Barinov. Aqshayx rayonunda Devlet Duma mebusi Ruslan Balbek gражданlarını kabul etti. Çeşit meseleler boyunca 20 insan müracaat ettiler. Bu müracaatlarını bizim muhbirimiz Safiya Shukurova öğrendi. Mantay koyunun sakini Rafael Velişayev mebusqa bir qaç meselenin müracaat etti. Ayta ki bu koyda Qrim tatarlar toplu yaşaylar. Da Ukrayna devrinde sakinler gaz geçirmege istediler. Ama yalancılıkka rast keldiler. Ukrayna vaxtında keldi adamlar gaz ötkizemiz deb adamlardan para cıydılar. Suda aldılar adamlar kredit. 3000 paradan cıydılar. Pervoначально etip, şunday etip adamlarını aldatıp yok olup kettiler. Endi nadejdamiz var. Rossiya Federatsiyasına o'tdik. Endi qismet etse şu Ruslan Belbek yardım etse degendayin. Bundan da gayret tibbiyat sahasında xadimler yetişmemizligi meselesi var. Umumi Aqshayx rayonunda 28 tibbiy xadim yetişmey. Poliklinika meselesi bir tane детский pediatrımız var. O da и terapevt, и ginekolog, и хирург degenday. Endi şu bize iltimas ettik Ruslan İsmailovichga, что bizga как-то aptasına хотя бы 2 kere doktorlar kelip koyumuzga, kasabamızga kelip ketseler yaxşı olacak. Munuz koyunun sakinleri koyda cami xuruculuğunda yardım soraylar. Yerli sakinlerinin sözlerine göre şimdi onlar namazlarını Xazai alda bulungan medeniyet evinde kılalar. Yerli hakimiyet tarafından birinci yardım gösterildi. Cami xuruculuğu için toprak ayrıldı. Cami qurmak için bizning savolga aytdi yardım ederim. Şimdi bu savol ko'tarilecek muftiyat başından, ondan sonra mitsinat tabıp bizge para yağından yardım edilecek qurulmaga bizning koyda cami. Aqshayx koy şurasının reisi Pavel Chernявskiy Devlet Duma mebusuna koy abadalaştıruvunda yani sokaklarda ışık geçirilüvü meselesine kol tutup soradı. Мы хотим, как говорится, создать комфортные условия для наших граждан, то есть на предмет освещения поселка. Мы столкнулись с такой проблемой, что государственное унитарное предприятие Крымэнерго требует оплату, заключить договор на совместный подвес этих светильников на установку. На сегодняшний день бюджет это не позволяет ввиду отсутствия денежных средств. Я обратился к Руслану Исмаиловичу, чтобы Руслан Исмаилович вышел с законодательной инициативой и внести изменения в законодательство, чтобы мы могли осуществлять освещение нашего поселка. Я надеюсь, вопрос будет решен положительно, потому что это комфортное условие проживания наших граждан. И хотелось, чтобы поселок каждый, не только наш, был освещен. Реабилитация весикалар алынуы ve гражданлық сәделештірілуі бойынша müracaatlar oldu. Hatırlatamız ki Devlet Duma mebusi Ruslan Balbek Qrimnin çeşit rayonlarında böyle gражданларның kabul etilüvünü geçiriyor. Böyle görüşüvlerinin maksadı Qrimlilarının meselelerini öğrenmek ve onların çözülüp yollarını tapmaktır. Safiya Shukurova, Alisher Alimov, Millet üçün. Qrim Cumhuriyetining milletler ara munosabatlari bo'yicha Devlet komitetining reisi Zaur Smirnov Kiyevga Ukraina ana yasasında Qrimning statusi denishtirmemek planlarına
жауап беререк ярмаданың тағдыры учил эвелсі белі олғаныны білдірді. Эвелки мәліметқа көре Украинада ана яса комиссиясы иш тақымыны тешкіл етті. Олар Қырым бойынша деңішмелеріні ішлеп чықармақ кереклер. Президент Петр Порошенко оз бетінде ярмадада Қырым татар мұқтариетіні тешкіл етмек бойынша қанунға деңішмелеріні көрсетмеге азыр олғанны хабар етті. Қырымның статусы белі Орусия Федерациясының теркібіндегі Жумхуриет. Қырым сәкелері бұл статусны оз кележеклеріні өзлері белгіледілер. Біз Киев акиметіне ярмадаға яңы мифик статуслар ойлап чықармақны тоқтатмаға чағырамыз, деді мұхбирлерге Заур Смирнов. Геже Джанкой нақлие кечув ноқтасына 1989 сене дохан еркек етіп келді. Днепропетровск шайырның сәкіні Опель арабасының елжысы оларақ весиқалар тешкерілуінден sonra Сыңыржеве Гумрюк тешкеруіне йоланылды. Тешкеру вақтында еркек дойдырмайып жебінде бір кяғытны ташламаға тырышты. Ама бақув нәтижесінде кяғыт ішіне сарылған ешіл төсте небат мақсулаты тапылды. На закономерный вопрос должностных лиц о происхождении данной находки 27-летний житель Днепропетровска ответил, что это не что иное, как марихуана. Его слова подтвердила и проведенная специалистами экспертиза. Таким образом, имея намерение скрыть находящиеся при себе наркотики, мужчина пытался незаконно ввести их на территорию Крымского полуострова. Собранные материалы уголовно наказуемого деяния, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, установленным порядком переданы по подследственности в правоохранительные органы. Нарушителю грозит тюремный срок. Ярмадамызда Қырымның ең юксек ве ең гүзел манзаралы дағлардан біріне чатырдаға ананеви көтеріліп олып кечті. Тедбір Қырым татар халқы сургун етілігінің 73 жылығына бағышланды. Пияде кечілген елінің месафесі тақминен 20 километрні тешкіл етті. Акцияда чешіт яшлы инсанлар іштірак еттілер. Біздің телевизион тақымыз да чатырдағының төпесіне көтерілді. Матем көтерілівні еңгіл деп адламақның чаресі жоқ, чүнки чатырдақ Қырымның ең юксек ноқталарындан бірі сайла. Егер чатырдақны ярмаданың ең юксек дағынен Роман Кошнен қиясласақ, оның юксеклігі тек 18 метр кезеді. Чатырдаға көтерілів эндананеге чевірілді 10 ел девамында 18 майыс Матем күнінің арфесінде сонки базар күні тедбірінің іштіракчілері сүргінлі құрбаларыны қатырламақ, оларға урмет көстермек үшін дағының төпесіне көтерілелер. Yolға чықмаздан evvel ватанперверлік акцияның іштіракчілері дуа оқыдылар. Бұ тедбірде Қырымның бір көшесінден келген 2000-ге яқын инсан іштірак етті. Күмер адамлар енді бір қач кере чатырдаға көтерілгенлер, ама чоқсылар үшін бұл сефер бірінші олды. Көтерілівден evvel ватанперверлік акцияның іштіракчілері үшін қайделеріні сеслендірділер. Еңгілже олсын деп жематыны бір қач тақымға бөлділер, бірінде 100-150 адам. Yolға олар 15 даққалық тенефюз иле чықтылар. Yol бір қач саат девам етті. İnsanlarның әлерінде милли тимсаллер бар еді. Бірінші тоқталған Кутузовск голі олды. Она же yolcular бір саат кеттілер. Я приехала из Симферопольского района, но принимаю участие уже 4-й раз. Я считаю, что это очень важное мероприятие для крымско-татарской молодежи, потому что мы чтим память и пытаемся понять ту боль, ту тяжесть, которую они прошли во время депортации и вообще в те времена. Это очень важно для нашего поколения, для нашей молодежи, для того, что наша молодежь помнит нашу историю и чтит память нашим предкам. Кет-кете yol еп ағырлашайды, төпеге кетмек еңгіл-дегіл. Чатырдағның төпесіне яқынлашқанда сық-сық қар раст келе, тоқтавлар да сықлаша. Ағырлыққа бақмадан іштіракшілерінің кейфі гүзел, чүнки олар бөлі акциялар халқыны бірлештіре деген фікірделер. Я приехала из Судака почтить память и принять участие в акции, почтить память нашим предкам. Поэтому приняла участие, именно впервые поднимаюсь на гору, и мне очень нравится. Я в восторге. Иштиракчилер yolның ең ағыр қысымларыны дағлы орманны тик жапларны чатырдағның яйласыны кечтілер ве ең төпеге көтерілділер. Анда хатыра тақта ерлештірілген, оның үстінде есе сүргінлі құрбанларының рухына Эль-Фатиха деген сөзлер yazılған. Такие акции, конечно же, объединяют наш народ. Они помогают нам быть сплоченными, быть сильным народом. Я думаю, что нужно почаще устраивать так
чтобы поднимались и читали дуа за своих предков. Я горжусь нашей молодежью, то, что каждый год собираются, поднимаются сюда. Умумен алганда тахминен 20 километрлік yol keçildi. Yolcular bir-birine yardım ettiler. Оларның арасында эм баллар, эм büyükler oldular. Çatırdağның төпесінде musulmanlar adet üzere olğanı gibi namaz kıldılar ve 1944 seneleri ilak olğanlarның hatıralarini andılar. Hatırlatamız, bu sene aksiyanın teşkilatçıları Kırım Tatar yaşlar teşkilatlары oldular. Оларға Kırım musulmanlarının dini deresi kol tuttu. Алиме Кайбулаева, Султан Немеджит, Ибраим Ганиев, Миллет үшін. Eski Kırım'da yerleşken medeniyet evi kazayı alda bulunan ve bu yerde çalışmak haflıdır. Binanın tavanı yıkılıp düşkeni sebebinden bu bina belgisiz vakıtқа kapatıldı. Eglence medeniyet evi nasıl vaziyette bulunğanını muhbirimiz Sabriye Halilaeva bile. Eski Kırım'da yerleşken medeniyet evi bu yılı öz 100 yılını kaydetti. Mında oyuncu ve yercilerinin nesilleri ösüp boyudu. Yıl-yıldan Eski Kırım'ın çeşit medeniyet takımları tamam bu binada icadi faaliyetle uğraşaydı. Müzisyenin müdürü Irina Rakova bildirgenine göre bina kazayı alda bulunmakta. Onun odaları 80% eskirdi demek mümkün. Kış mevsimi devamında mında hava harareti 5-8 gradustan yukarı көтерілмей. Binada bulunmak, çalışmak ya da kütlevi tedbirler geçirmek kaflıdır. На данный момент складывается такая ситуация, что наш Дом культуры с 2012 года признан аварийным, и мы вынуждены заниматься в неприспособленных для занятий с детьми помещениях города, в подвальных помещениях жилых домов, в школах, в спортзалах, даже на улицах. То есть в летний период мы свои праздники, мероприятия проводим в городском парке, в зимний период мы вынуждены ютиться в литературных музеях. Bu bina şehirde cemaat ve eğlence yaşayış için yekene bir yer. Tamam bu sebepten eski Kırım'ın sakinleri umut eteler ki bu yerde medeniyet ocağı sönmez. Старый Крым 10 тысяч населением. Тут разные нации живут. Очень красивый город, нравится нам. Тут все есть, только Дом культуры у нас нету. Петь песню, танцевальные надо, кружки открывать. У нас в Старом ничего нет, как будто забито все. Как будто сонный город. Как будто все спят. Дети дома по домам сидят, все телевизор смотрят, некуда сходить даже вечером, время проводить негде. Bu vaziyet boyunca Eski Kırım Memuriyeti'nin başı Grigorий Балабанов böyle tefsir etti. Сегодняшним днем мы написали письмо Константину Бахареву для того, чтобы нам помогли войти в финансирование и реализовать программу строительства Дворца культуры в городе Старый Крым. Обратились к депутатам городского совета, утвердили земельный участок для того, чтобы можно было сажать проектировку нового дома культуры. Yerli medeniyet evi bu kadimi binadır. Onun pek meraklı tarihi var. Müessesede bayramlar, konsertler, oyun festivalleri, vokal ustalığı ve hor boyunca dersler geçirileydi. Bina derhal tamir edilüvene muhtaç. Sabriye Halilaeva, Enver Ablaziz, Millet için. Mayıs 13 günü Jankoy rayonunda iki maşina iştirakı ile yol kazası yüz berdi. Şartlarının malumatına göre neticede 3 insan helak oldu. Bu vakıyanın sebepleri da belli değil. Da bir kaza Gurzufta yüz berdi. BMW X5 maşinasının sarhoş aydavcısı karşı yolga çıkıp iki maşinaga uruldu. BMW tahminen 30 metrge Yalta tarafka uçup ketti. Neticede bir insan helak oldu. Belli Kırım Tatar ekimine Sankt-Peterburg şehrinde abide tıklenildi. Maria Magdalena adına ikinci bala hastahanesinin bahçesinde Girey Aliyevich Bayırovga abide peyda oldu. O tibbi ilimler doktoru SSR Tibbi İlimler Akademiyasının azası edi. Ekim tek Sankt-Peterburg'da degilde butun dünyada bala xirurgiyası mektebinin teşkilatçısı olğan edi. Şimdi bu hastahanesinin baş xirurgu olarak Girey Bayırov'ның oğlu Alim Bayırov çalışan. Kelgenlerge müracaat ederek okaydı etti ki bu yer onun babasının evidir. Geçken rahatlık günleri Angar koyunda serbest kureş boyunca Kırım birinciligi olup geçti. Ahmedjit rayonu ve Aluşta'dan 93 sporçu iştirak etti. Onların yaşı 9'dan 17'ge oldu. Turnir neticesi hakkında Sabriye Halilaeva devam etti. Bugün yaş güreşçiler ulu sporçularının anenevasını devam eteler ve ortağa galibi kazanmak için çıkarlar. Kırım Tatar güreşçi Rustem Mamudov 50 kilogaçı çeki kategoriyada çıkışta bulundu ve 14 yaşkaçı gençler arasında birinci yerini kazandı. Bundan evvel de o çeşit birinciliklerde mükafatlarga nail olğan edi. Вольной борьбой я занимаюсь около 5-6 лет.
кубков 11, грамот штук 50, медалей 30 человек. 13 яшлы спортчы Ролан Суфянов өз рақыбыны күреклерге ятқызды ве бірінші ерге чықты. Күрешчінің шары қорқмамақ. Ең қорқынчлысы күреште мағлубиет қазанмақтыр деп түшіне. Я занимаюсь около 4-5 лет, завоевал чемпион Крыма по вольной борьбе. Вот это, у нас каждый год проходит в нашем зале первенство Дюшса. Я ожидаю, это как мы ходим на тренировки, это как показательные выступления. Костері жичықышта әлбетте бірінші қырымтатар олимпик чемпион. СССРде нам қазанған идманжы. Аңғар койынде спорт залының темелені қойған Рустем Казаков да болынды. Айта ки 3 спортчы күміш қазанғаны ве 5 спортчы туч қазанғаны пек қуандыра. Рустем Казаков айтқанына көре ел-елдан спортчыларының сайысы арта ве олар ербірі Қырымны ве Русияны бұтын дүнияға таныталар. Приятно, что именно в Крыму вот такое пошло, как вам сказать, приятно, что пошли строить залы стали, строить стадионы стали, строить площадки стали спортивные здесь в Крыму. Понимаете, это все для наших детей. Если мы сейчас не будем думать о них, то кто тогда будет думать? 17 ел девамында Аңғар койының сербест күреш бойынша идманчысы Мустафа Усейнов тәдбірлер кечере. Бұл сене турнирде 14 чеки категорияда тахминен 100 күрешчі иштирак етті. Победители турнира и призеры этого турнира будут принимать участие в чемпионатах Крыма, в различных турнирах, в различных соревнованиях. Элбетте бағышлар да олды. Единая Россия фиркасы Ахмеджит район бөлігінің кетебі Александр Милошенко өзнев бетінде спортчыларының татылықларнен ве башқа бақшышларнен қуандырды. Сегодня мы видим один из примеров реализации партийного проекта районного «Детский спорт». Мы оказываем материальную помощь в размере 50 тысяч на развитие спортивного клуба олимпийского чемпиона Казакова Рустема. Это немаловажно, потому что закаляет спорт. И в здоровом теле, как известно, здоровый дух. Ребята растут, а здоровое подрастающее поколение – это залог в будущем здоровой нации. Тешкилятчылар айтқанына көре, біріншілікнің ғалиплері майысының 20-де Олимпик резерв оқу юртына спортчылар сечуі бойынша ярышта иштирак етечеклер. Бұл ярыш Ахмеджит районының Тавель койында кечечек. Сабреха Лиляева, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Ахмеджитте Киокусинкай спортчы ішті бойынша Қырым Жүмхуретінің ачық фестивалінде 100-ден зиеде спортчылар топландылар. Ермадамыздың чешіт көшелерінден ве Краснодардан келген оғланлар ве қызлар бұл спорт чешітінде оз ұсталығының нұмайыш еттілер. Тәфсилатлы және беті келіп қамызда. Киокусинкай бойынша фестиваль чешит яш вязырлық севиясы категориялардaki спортчылар иштирак еттілер. Бір группада етекчілер олды. Mesela 20 яшлы Эмиль Касымов бірінші Данқара қушақның сайыбы ве спорт устасына намзеттір. 15 жыл давамында Киокусинкай ile оғрашқан Эмиль Бей Қырымдан тыш бұйық нәтижелерге ырышты. Чемпионатта Ахмеджит Закины екі күрешті иштирак етіп, бірінші ерні қазанды. Яш спортчы өз идманчысына Ленур Османовға тәшекірлер білдіріп, бұл спорт чешітінің файдасы Сақында тариф етті. Киокушин очень хороший вид спорта. Хорош тем, что дети развиваются полноценно, полностью развивают руки, ноги, тело. Чем отличается от бокса, то что здесь не бьют в лицо, и это хорошо, то что нервные связи все в порядке. Фестиваль черчевесінде еркеклер, генчлер ве қызлар арасында Қырым Жүмхурет Киокусинкай бойынша чемпионаты ве кележекте Русияның чемпионатларына сечув күрешлер олып кечті. Киокусинкай қиын ве серт карате чешіті сайылмақта. Ярышлар адет үзре кумите ве катта или откерілді. По сегодняшним соревнованиям уровень очень разный у нас. У нас сегодня участвовали спортсмены второго состава, то есть они фактически первый раз в жизни свои участвовали в этих турнирах. Показали свой уровень, высокий, неплохой. Вот. Главное, чтобы не было травматизма и шел спортивный рост у спортсменов. Күреш қайделеріні яқшы білгеніні, рухи күчіні, вечесаретлікні 8 яшлы Зульфир Кенчаметов нұмайыш етті. Оғланчық фестивальге Бақчасарай районының Алмат Архан көйінден келді. Киокусинкай ile бір ел оғрашқанына бақмадан спортта бұй ғалебелерге ирішмеге үміт беслей. Я хочу просто хорошо научиться тренироваться и как можно быстрее больше кубков, там, медалей зарабатывать. Ярышта Краснодардан келген 16 спортчы иштирак етті. Мусафирлер тәжірибе ile пайлаштылар ве атта бірінші ерлеріні де қазандылар.
Наши дети набираются опыта, общаются между собой, и это общение, я надеюсь, перерастет в дружбу. Ну и, соответственно, в ближайшем будущем ждем крымских детей у нас в Краснодаре на первенстве города Краснодара и Краснодарского края. Ой усталыгыны ve cesürlüğünü kızlar da nümayiş ettiler. Sportçı kızlar oğlanlardan arta kalmaganlarını ispatladılar. Моя соперница молодец, она хорошо работала. Оказалось, что выиграла. Festival iştirakçılarını kuboklar, medaller ve fahri yarlıklar ile mükafatladılar. Birinci yerlerini kazanganlar ise Rusiyanın başka regionlarında geçirilgen çeşit yarışlarga yol alacaklar. Ayşe Şulakova, Ramazan Alivapov, Millet için. Kırımda en büyük vokal yarışı en istidatlı yırcılarını butun yarımadamız boyunca kıdırmağa devam etti. Bu sefer Millet Yıldızı yarışının takımı 110 kilometr uzaklıkta yerleşken İslam Terek rayonuna yol aldı. Yerli sakinler nenen ayrette kaldırdılar ve jüri azalarını nasıl sürprizler bekledi. Bu haqda biz Emnebeti Kelevxamızda. İslam Terek kasabası bizim takımımızını yaxşı hava ve çoktan çok istidatlı iştirakçilerini karşıladı. Yerli medeniyet evinin salonu insanlarla doldu. Balalar, onların ana babaları, hocaları, heyecan ile anketalarını tolduraydılar. Onların gözlerinde ise tamam o en rahmetli yırcı olacağına umut, sanatının hazırlanması ve bir iki dakikadan sonra alıbarıcılar castinginin başlamasını ilan ettiler. Titregen sesler, gözyaşlar, kuvanç ve kulku, canlı duygular bir çıkışını parlak ve unutulmaz etti. İstidatlı balalar jüri azalarını o sırlarıyla hayrete kaldırdılar. Büyükler ise Brazilya'da tırışmağa mecbur oldular. Bazıları növbetteki turga geçmek için Atabırha çığırını icra ettiler. Ah nereyim, aşkım benim, delcirini otsuz yaktı. Bazıları ise beklenilmegen usullar ile jüri azalarının dikkatini celp etmeye tırıştılar. Да, вообще это женский вокал, ну и девушка должна петь, очаровательная напротив. Kaydetmek gerek ki İslam Terekliler en büyük vokal şovunun castingini sabırsızlıkla beklediler. Kirovский bizning qasabaga kelib, sevindirib, yaş talantlarını öne çıkarıp, işinizga Allah qo'l keltirsin. Millet Yıldızı lehası Kırım Tatar estradasının dünyasını açar. 100.000 ruble klip çıkarılığı profesyonel ses stüdyasında yazılmak ve yerinin yaratması. İslam Terek kasabasında ötkerilgen casting hem iştirakçiler hem de jüri azaları için çok müsbet duygularını bağışladı. Her bir iştirakçı Millet Yıldızı Serlevalı kitabına öz adını yazdı. Gelecek saylav basamakları ise endi bu hafta Siyetler ve Sudak rayonunda hem de eski Kırım şehrinde olup geçecek. Adile Topçi, Asan Zivadinov, Millet için. Şimdilik bu hepsi malumat yangi vakalar hakkında daima haberdar olunuz ve saat 20:30'da gelecek haberler informasyon programmasını Nariman Tarsinova ile kaçırmanız. Biz ile olunuz, görüşmek üzere, sağlıkla kalınız.